kura efere ho asuade me ame papa fie na ho na amete no de obehwe ye ma ye didi ne memma me ensa den mai si ma beda ba ntema stores ni bi anim utwe ma na wa boy metimi koye business nsuo metimi ton bibia metimi ton na ya wada we ye bai any 4 weeks months no me ohwa na babia meda roba yedi ko nsuo akese mienu amato mo no na robers no ayira oto ade si wa no ma afa nti na ebro me so na oto ade si wa no wa ha dan na me ha dan na hefa na da afo to si ho ya esi ho enya me nkome babia mode da no sa na mode mu nsuo agum de adwade sa ajo utimi sini e manso enti me da hosa na oma besesa ne mani nyina afiri enti me ko ba ntema himfie police station bi a mo asi ba ntema himfie ho me ko kire mu kire o mo se me ne ma se ni se na ayira na mpese o mo boa me e case o ma mfi me tena ho ne me mba me ensa na me wa akola afofora a wonum me onyanya wan yi a wonum me enti me dane me ni ko ba bia me ne ma no ne se me kwasesa ne ma na afiri ho enne ye nda hase ti me boa ne ma na no wie na me hu se police ni owo police station o ba ntema himfie no wa tracy aba ho no oba ya no wa se maame Vic jani ma nugu ho ne enko police station ho na me mesa aba machi aba hwehwe Roberts na ma sata na wo ma no wei na omo ka me ho na wo ma no omo papa onom wei oni be ma ba ko na wo ho mo ba ko no wosire boku o ma me ensa na na omo wa ha me ensa ni nyina na na omo kumase ya omo papa we ba ko mienu papa o take o cherade o ana ketwa na papa wosire mienu papa wo take o cherade wonim se ne ma ne wo mo onimpa ada na ese basa awda bonten fie ametimu me papa fie na America na net dan no ma theater a plaster bet SOMPA ahodi ni dan na pai efiri soro sa akwa efom e dan ni mu edi kan ya bu agum no o ma peja ho na agina na asa pai asim tie se no ye mfa mfitin ya police ni ne ba na osi janwoma no ho mienko no e ho no kosi sei enti o de me ko police station ho ye dru ye na mete prage anim no o si mi si fo mi si ye na obi firi ne kanta ho na wo de asem kwa o mete tworo nsem o so o firi social welfare na o ma ko ha dan ama me ne memba no o mo pese o mo de me koji kwa cheke me moja hwese ada se ye ni dan bia wo ye mu a ye ni mental problem bia e be kwa ko ha fiura bia na ada wo na ma na wo kasa me na ma men kasa hwe ha me iko wo ba ye me hwe wo nsa so wakeka so kama oh yeah me hwe ade e ba wakeka wa so ring kama o kasa nyina da na akwa so ada nti no mo se wo mo hwe se wa adwene no bibi wo mu a mi hu se social welfare for mo ko pe dan ama wo no mba na ye o mo mra de aminim enti midi o mo mra ne so ma ye ko ji ekodu ye no ma afa toa mfiamfia asa mensa tea mienu de aba no ma achoro midin abo ho atwe mi moja agutu anu mu mienu toa mfiamfia asa mensa tea konfo anoche ho sa no mo de moja no koye o mu ye no ma atwe pane a ye de wo nipa mienu o mo de fa pipe no mo fixe twe moja no mu ama me o mo de me koye o ma fa me anwura bebe ye lab room omo de me akodan a abodamfo ya mantam ma bompam mo nan no mansa empa ba akwa aka abodam ni bia ndaso no omo de me kwatana aso no wa twe pane ne be wo me na me se doctor pane we de me hwa a wo de wo me me bodam bi o se wo mbodam ma ye mfa wo ma mpene na me se doctor misuru ti mi sole ye na me peja me ba keto ani firi mpa no so he ma chi na me bonto ma ne po se mi pie ti mi pie gate to so mi ho no me pie ho security phone ni o mbebirebe no ma yire me ho no no ma sane ntoma no efiri me bo no ma yi akola na fa machi no ma yire me o tais no so ha o mo de pane ne bomi na me mba na tie mama ye me mba na me ensa nyina ba ka o musu na me so me tiem me kam sa nti na me mba ne de no do so ana me bo panyin din se estamia no na hwinsi na omusu na abafam ti omugusu kitamensa mia me e de mpane na efa me mu ti me yesa mba ne mia na no me hu ta ma me fa mu dae e na no mo de wo me man bie mani kopem chena me ti mani ya wada na ekọ me ti mani na ye fiara no pa na me bie mani me ti mani no mo de me akoto mpa no so na me da ho ma hu nkwala na besinne
ti makose ma me dia beda mo nyina se me mboa me na me hu me mba no mpese me je nkwala no na dia ben wo betra kumasi na wo nkwala na me wo mo tek ha me no papa te dem o papa na wo so o cha de tek fa hin no cha de o ti tek ye han dan no tek bet o chere na wo ajuso your friend say just some school no friend monsieur because me say wo kru no din de say edo adentina na ntamte na baby o no fie na akofo sisi ye no ho patamu ne ya han dan ko asokore mampon no ho no wo hye ewie ikura makọ aba edo no wo ho o han era wo wa fo ba foforo ana wo no obi ante enu de mintimi hu mfiri ho ache enti sesi ano ekoba asa no wo mo ka kire se enkoda no ande wo mo da wo mu enti no ma fo mo ko ana so wo mo susu se bia wo adwene nye o mo se abontin na me den kala da e wo so o mo ten kala ne firi mensa no de tia Ghana mbra nkoda ne Ghana japade na edo no e wo se nko mo boa me ne nkola no wodo o mo kọ no se me no mo na da ho a mo kekere me wure wodo o mo kọ no aka me nko ana ma aka da ho no me de me nka nipa ho mo pese mo boa na nka mo boa me ne nkwala ni nyina mate nkwala na akogu nyanka fie na mo agya me maame na ma aka na me da awonum na me nko ama aka na me da ho no eti oba no de o pani mu no de mfie be sai panyin no 8 years ana de odi na chi be ma na 5 years ana ba ku nduru 1 year na posifo no anase social welfare fo no omo busa o sen kwala ne papa we ma wo kire papa na kira kwai o ma mbisa me omo je nkwala ne gidigidi kwan so pa mi chini braye pa kopem se na mi pie makache ha ewia na mo nanti ma ko hu se omo wo ba bia social welfare fo sesia me ne wo kasai dia bay ene ba ya ne be man ntemte ya wo fa nkoda ne firifie efise wo se be man wo ha dan ya wo da fiem kama adentina wo ja be man wo be da bonten asana na setena mboa me na asensa no nom no so ka ho bia no onom buru ampava wo buru nsa obura no wo bo ana hwe etimi de ba kuma ase central na mani nyina so a adentina wo bo be man so firi kro be so o ya hunani ene odi ni nsa eya abreho sempa o enti asetra na anya no nti ena ufiri danim ebeda abonten enti mo beda abantuma edi mfie sai anase bosume sai be bosume miensa ni ne aba abonten mo da abonten sa fa kwa mo da no ememma foforo bi mehamo adwene obi amba ho bosume miensa wo mefa ampene bia ho mfa obi a mentisi o ka no kre papa wonfa na nyina se dia ba wanimu ana ba ku bi wudi bonya ba ku bi dia pa wanum menya bi na me ana mempe ya na mema ne bi ba na wa na wompe ma me sesi ya na de nkoda da bontin wabusuafo ankasa no omahu tebia wo mu okuma se omahu pa ya da no omamu wawo omusa ho kire na bia na wo omuso Victoria kuro bia sante kotokose kuntunu ka wo hwan ya ne nchi na ekọ ye kofie ye koba mukọ yetimi kọ ne yaba ye dan na papa ne koma ne yaba tichese kumase na ankasa na apeso bobra ha sa mi boabo sika no anka the following week ye kope dan akotenam no ma start school 20 million ye ko ji ho sa no ma ji 20 million na firi mi nsem ahefo na age doctors no na sanya wo nka sa wo yare ede no nje ye wan fa ma obi me yare na obi ya de me aba ma di 11 days e wo ji ho me pe obi abie pono mama pia omo so mo mama mpie omo je omo sika 11 days Debbie say bail no yesen a omo akobo na wo ka sa wo yare me nka sa me yare me nsuma obi aso omfa me nko omo bobo na 20 million de da me ho ye de kope dan no na me de ma dan amo asemi akende sette sa pa dia kemu owrem every se me nyare na so koboa me akohwe ma adwinim no akowo me pane ama da nyane a ka me 20 million de
Mammy, I said, "Well, came where you show say yampa." Papa. Eh, G, I know my do 20 million. Yeah, Quabe who took Kuro. Me who took Kuro pa. SOMPA FM. Hey, Yasemo. Papa bi. Hey, Yasem. What's the Ukru not the subject French? Oh, chere French. To friend Missouri. Area how what the friend teacher. And time of when him send no bow. Oh, munim, mama patabre. Tesi I want to know what ho kakra and our job man. Me jana dada che. Sana misna ko shia ketu na papa ne na wo. Na ketu an papa so e. O sirem. Na da na unko ne nchen wo sirem. Ono so me ne na ejai. Me be ye operation. Na teso de aware ja ya de simple ma pa. Simple ma me kora. Me be ye operation wa. Me ne se wo aware ja ya de simple ma. Na me say simple ma me. Just a 7 produce am pensam fon. Me pen kwase asem so. Kai. Yes see. Hey Victoria. Nana Patrick I was listening. And on Patrick na call Fred ko ye adwuma. Ne Patrick na call ye. Tie say o say ye den ma wo. Me person ka mo ko social welfare ho je me mba na ma me. Ewia na me na mo ko ho no me hu nkwala na me mpe. Nkwala 1 month pe no. Ko hye kwa start uhu o ma. Me ba ketu uhu na de wa ni ko ma twitwa uhu se me ba me mba ne mpuni. Nkwala na asesa aye tete akwala ye de ni firisire ma akura bi ase abedu ne there be ma me men kasa o ma fu ahya ye there be tobo ihu ye na me se me oh Victoria jai se na enko pass ma ye nwumire wate Victoria me nko ma na nti etuma ni nsi ha oh ana nkwada do mfifire esirema akura ase ba se na o ma ye ya no ma afu aye kapu na ni tiri ho start SOMPA FM tutu sana me mba na yo mira me ka che mo social welfare wa wi asende nka meku me humum san kola na be firi me hu tie se ye gen kola na ma wa do meko sirima na me oje ma ya me de wo me ko papa fie no sunwan ye wa kuro bi efe ho asua de papa esi fie dan me ensa ho na do mbeko ho na meko na de na wan fa wo mo anko na wo da bontia unim se wo fie wo asua de ya na me pesika na ma be penya no papa ne yere ketu abi ofie ho ha me entoka o se dan no mpeni mo obi antene ho ma nso nti na me da bontin pesika no nti mo ma aboa ye ne nsu a ye so ani sika no na be life an kasa be pe life o papa bi o be pe life o papa aho kere na so mi ntia o be pe life o pa che se me hwe silver ring business wo si asho mo wure no a enya asem ketwa enda fo mo mpo oh no ring na de kire no we be ma bi na de she wo obi ansa bia mo aho kire timi ma ensem bi sisi o ko ababa we 7 producer wo hwe se de usitie no a ya aho kire ka ne ho fe pa ya aho kire se de wasi ahye ne mo wure no onu akora gia na se de okay ya bofo tene Patrick ene no ene call field de okohu ye ko social welfare for na kache o monitor fa enfama ye tifo pani pa memo akwa aba ofosi obema meda CP bibia boko nyame adom krekra ye ho ye pa ye dwumadie no se ye di ka kire obi ase ye otententu ye tufa suru tufa fom ene kuma se ha de ofa fom na de okoye yo ofosi o mame na se na menchia SOMPA TV ne SOMPA radio ahwefo ne tifo nyina anwumre na memfa aseda PSC ema ye papa nyame guso fa ne so esa Isaac Moro yare papa bebia obia nyame nkoso ensha na onya okese another chief producer Daroma ebra yenua be de na kosembe dan asempe nipa no ode asam ne ma me say as investigative journalist mini asem na chi na menye nhwemu na memfa nchiremu ne adansia eso ani emesom atifo ne ahwefo nyinada na eye abaya iba ha no menene kokopiem ewo Bantama police station na fosi obema no kwasemini ebra mene abaya ekokopie Bantama high street menene nam ne chese obeka se mene first lady na epie Bantama high street ene dey isan se baby ebefa bia na amanfo boje ne so yehu wache na we ne na ne tu ni de eno anse ogia na ogie o hwese de otiti wa o sisi ya sa na ekoso Bantama high street awie
na yekokodru Bantama police station no nyame adom me ne station officer ekodi enhyiamu na no kreni papa no mefa sa akonya inso na mabɔ na basu pi isan se ebra me kodru ho a hu se me yensam training am free SOMPA TV SOMPA radio aba officer no de oye nyina no ojae ema me brese obetie me nante sienti a mabepie na kache ho eneda awia brei na papa no doto manim se eye kwadu a yenua bai de bedan asem penipa no enchiremu a owo as station officer no ene se ebe boso me miensan ko 9 na omu nsa baywe oda Bantama eye amfie no opsito ni hwe anim honom eye store bi anim na no kreni omuhu nana eye omu atete sanse okuta nkwara miensa a ketua pokra etua nufu ano a oka ne ho na enam se na onhyeda ni baabi da no edurumre bi a adechi a na se na brabo ne nantesiem na ayeden kakra nti tore bi ho a ono as a station officer no no anka setimi etu ni botom kura ema ni ska se onfan to aduane ema mofra no eni na enano bi na hu se asojafo de sika bi eba bank na wo ho no na ohu ababaawe na se kwan ababaawe ni asojafo no enam so ne satem didi a eni nyina so bia ababaawe di asojafo no omniska ne bonti onde eyo mo asifimi ye pa nti ano na ehye ni nkran sa na tie de a ohwe nkwara na ekuta ababaa na na se fata se sede asesa ni nkoyin obeyi social welfare for no asutri ama omo etimi akonemoa ama nkra ne hwe no awie peye enti woni omo edi nkomo na abayan di case bedan se de wadi kan kasa ne nema bi referee na kache ho no enti bra social welfare for ne ba no omo yesa na tie dia omo siesie baabi wo omo agency ba kwa Ashtown se omo de nkra ne kwa akosio na omo akọ omo moa nti ano na omo dwene won se omo de nkra ne kwa na ka maame ne nso a nema bi be ye den ama no Tanet ya de omudi nkora ndi kan kwa ombe pebe fufuro na nka omudi maame na eden akọ na omne maame ne di nsawoso no ma hu se niema bi enna na kwen papa tie nam ne so ema social officer na obae no ode ne kopie mo konfa no cha ban yare sabia se omkọ akọboa pa ayarehwe a ekọ nkan ede ama no na omkodru ho no ene eye ni yi papa isanse ye hwe sabi yenuanom a omwo mental issues na na se adwemu ha kakra na so ye na ye de yenua bai ekokopie na se de nyine nim no mental for ya na omunura ye de hwe omu no ano ebon eye den pa enti social welfare staff ni susu say senyanka ababa wa abusua na mema na ono omu awo no betimi aka bom na nka omu di sikan abade anka omu betimi anya nura ebema na hawo na eya benya atnaye wa bayo an abrabom nka ebe free ho omu hwe na na adwen no eho atechema no kwasem ni enye totally condemned there but ase ashasi a enema epeja kakra de na wo se omo so anomom ni titu ni akora ketewa na okura no se de be ya obetimi ekipu akora ni ya onya ha obia ewa akora no obebo amane se enkoda na yira no se enkoda no so wokohu ba bi omo wo nukura ni enkora ni mom ne de omo nyirai okay nukura ni social welfare on ye free hospital ho no hospital no ye kokopiem wo social welfare omo regional directorate honum inti a person kamenya regional boss na nkasa na nka mene na etimi edi nkita ho kakra se de be ye benya ababa we ano ne ha ona no fumesi bre inti de ene say no kura ni se ahwa nkwara ne te bia bra no mo maame ne ho ene bra okodi social welfare for no oforisio no kura ni social welfare omo ayade isan se uhu nkwara na 7 prempren de omo ka say omo asiesi omo ayi omo 9 seconds oba no so omo nanya no se enyi Fosio nanka me person ka me disa images na de ba na omo nanka me person ka me images ne ba na omo che say omo ethics no omo ntai and disclose omo confidentiality sa enti omo de kire me se ne hwe de metimi eden ahwe as investigative journalist na mom se omba ma access na me matwe agu me machine ne so e de abade omo nim baabi e be result akodu mo hwe nkran de an kwasem ni se me examiner na me access ndi so omo ma me ne ho te no ye 20 out of 100 a metimi asini pise ene dai picture me hu free social welfare for no omo be 85% omo hwe omo yi okay papa ye fancy ya free say social welfare no yadwumaku Ghana omo dwuma omo ye no eno ti omo ye adwuma ye mo omo ba so e wo kwa bi so free say
free da o mo je nkoda no ebesi nne no ebi akom da so ma mi hokra no a kienti asem de watema se eno nti no ye mo ma ba so okwa bi so wudi sie no ofoso mi di sie na me fa sa akonya yin so achi amadofo bi omo mfa asem penipa eni agrokra omo ye men sorry ma the Church of Pentecost PIWEC Vicky ena fe Mrs Helena amwako mensa ena Dorothy omo nyina Pentecost asafoma omo eniji asempeni ha Vicky baby a obia mechia o Mrs Dorothy mechia mo nyina nyame nhwa mo na mo nkoso a enhwe asempeni pa ena Mrs Esther Rita wo go so mami ke ene me wo fasifo nyina okay ye ja odi a woni be greetings from abroad we asempeni pa better Patrick ase na enwumire baby ohini ni wo bia no mami nche na enwumire ye ba be wura dem anos Patrick kotu ne taya wabo fosu abo aje wo host program krado ni kotu ndize ye coat of arms na bubomi we Ghana coat of arms ya Ghana original pa freedom and justice ajo na freedom and justice ya da so wa ha ajo e wa han so ye nti ohun so sa okay